Evo meni je ponovo da najavim još jedan besplatni grupni tretman za neograničen broj osoba. Sljedeći besplatni grupni tretman za neograničen broj osoba je u nedjelju 25. aprila u 20 sati po srednjeevropskom vremenu. Tretmanu, kao i obično, mogu prisustvovati svi, bez obzira ko su, šta su, odakle su, imali para, ne imali para, sve je nebitno. Bitno je samo, ako žele prisustvovati mogu. Znači, čak i skeptici su dobrodošli. Čak, u stvari, skeptici su čak i poželjni da budu prisutni, da se uvjere u djelotvornost. Pa i oni koji boluju od Torabijevog sindroma, i oni su dobro došli, mogu i oni doći. Od Torabijevog sindroma, to je oboljenje koje se pojavilo u Bosni najviše. Oboljele su od njega osobe kojima se svugdje i na svakom mjestu, svakoga priviđa Torabi. Nekada je dolazio u Bosnu Marokanac, jedan neki Torabi, tako da on bio je izazvao taj jedan sindrom kod ljudi, jedan poremećaj, da se ljudima počne priviđati bilo ko da nešto može, on kaže evo ga Torabi, ili evo ga kod Torabi. To su osobe oboljele od Torabijevog sindroma. Posebno centralna Bosna, znači Sarajevo, okolina Sarajeva, Visoko, Zenica i taj dio, oni su najizloženiji tome. I ti koji su oboljeli od Torabijevog sindroma su dobro došli, mogu doći slobodno da isprobaju, na sebi da vide šta je, kud je, kako je. Pa i oni koji bi nazor da ugone ljude u vjeru, i oni mogu doći na prisustvuju, samo da se pristojno ponašaju. Kako budu vrijeđali i ostalo, normalno, bit će im blok. Kako pristupiti tretmanu? Da biste pratili obavijesti na Facebook stranicu Mirović Bioenergija, kao i video uživo, to je jedna vrsta obavijesti. Potrebno je i poželjno je da lajkate i pratite Facebook stranicu Mirović Bioenergija. Znači, tako će vam biti najlakše. Lajkajte i pratite Facebook stranicu Mirović Bioenergija. Kad to uradite, nećete doći u situaciju da preskočite neku obavijest, da ne prisustujete tretmanu, jer ako budete lajkali i pratili, vama će se uvijek pojaviti kad je video uživo, da ide video uživo na Facebook stranici. A besplatni grupni tretmani idu isključivo preko Facebook stranici. Šta je bitno raditi tokom tretmana? Tokom tretmana treba držati ruku, odnosno ruke na mjestu ili mjestima gdje su problemi. Šta sam ovim rekao, je li mjesto ili mjesta, znači istovremeno se može tretirati više problema. Tretmanom mogu prisustvovati i osobe koje nemaju Facebook, koje ne prate u tom trenutku moje uživo obraćanje i davanje savjeta, odnosno uputstava šta i kako da radite. S tim što tim osobama treba neko reći, sad možete staviti ruku, odnosno ruka na mjesto gdje je problem. Ako vas boli glava, normalno držat ćete ruke na glavi. Ako vas boli leđa, ruke na leđima. Ako vas boli koljeno, ruke na koljenima i tako dalje i tako dalje. Za specifične vrste bolesti, povreda, ja ću dati uputstvo još prije i u toku tretmana. Znači, ne treba da se brinete. Ako budete na vrijeme, sve će vam biti rečeno. A što se tiče psihičkih problema, tu je najbitnije, isto opet ruka ide na mjesto gdje je taj problem, ljudi kažu kako da znam gdje je problem, kad je psihički problem, kad ja imam depresiju, mene obuzme čitavo tijelo, ja ne znam šta ću sa sobom. Te osobe treba da budu skoncentrisane na uzrok tog svog problema. Obično to bude da li neka vrsta
straha, recimo, što su fobije, strah od lifta, jel? Pa izaziva razne poremećaje. Tako može biti strah od mase ljudi. Osobe, eto, na primjer, imaju strah od ispita, da li bio ispit na fakultetu, u školi, nekakav test ili ispit uopšte, bilo kakav razgovor za posao i te stvari. Te osobe neka se skoncentrišu na to što im izaziva njihov problem, znači neka se skoncentrišu recimo na taj ispit, vozački, polaganje vozačkog. Neka se skoncentrišu da će ići polagati vozački ispit i obično osjete mučninu, probleme nekakve. Najčešće to počinje u predelu trbuha, pa se onda zna širiti na pluća, vrat, glavu i ostalo, da uzme cijelo tijelo i gotovo. Čovjek poslije toga nije više sav svoj i ne može da se skoncentriše na posao, odnosno na ispitu u konkretnom slučaju. Vi koji takve i slične probleme imate, tokom tretmana trebate se skoncentrisati na to što vam izaziva vaš problem. Znači u ovom konkretnom slučaju na ispit. I držite ruku, odnosno ruke tamo gdje osjećate probleme. Nemojte ni svjesno ni nesvjesno odbijati. Tu nelagodu. Ja znam da je to ponekad nemoguće, jer osobe, pogotovo osobe koje imaju dugogodišnji problem sa određenim psihičkim problemima, naučili su da žive s tim i da se bore i da odbijaju svjesno i nesvjesno taj problem kad im se pojavi. Znači, vi to nemojte raditi, probajte da vaš problem bude što prisutniji, što realniji, da ga što više osjećate i ruke na mjesta gdje to osjećate. I trebalo biti u redu. Kao u većini slučajeva što bude. Sjediti ili možete stojati, hodati, ležati. Kako god vam je drago, znači nema nikakvog pravila u vezi držanja ruku, nogu, gluposti, u vezi konektovanja nekakvog na nešto, da bi se priključili mislima, usmjerili svoje misli prema nekome ili nečemu. Telepatsko komuniciranje postoji, telepatski je moguće komunicirati. Nažalost, broj osoba koje to stvarno mogu, može se izbrojati na prste ruku. Ne samo u regiji ili u Europi, već u cijelom svijetu. Tako ne nasjedajte na te gluposti, znači ne zamarate se tim glupostima. Ništa od nekakvih konekcija, telepatije i ostalog, niti uvjerenja da će vam biti bolje pa će vam biti bolje. Ništa od toga ne morate. Na senzacije ne obraćajte pažnju. Nebitne su, česta su pojava, ali su stvarno nebitne za konkretni rezultat. U većini slučajeva budu prisutni, ali ništa ne mora to značiti. Ako budu prisutne ne znači da će vam biti bolje nakon tretmana. Što je još jako bitno. Rezultati mojih tretmana su po pravilu vidljivi trenutno. Još tokom tretmana, eventualno odmah nakon tretmana, mora se zna desiti da osobama kojima ne bude bolje tokom tretmana naknadno nastupi poboljšanje, znači sutradan ili dan, dva kasnije, znači eventualno do 3 dana, 7 dana nakon tretmana nastupi poboljšanje. Ima i takve slučajeva i to ne malo. Pa vodite o tome računa. I ne zaboravite, prevaranata raznih vrsta ima svugdje. Ne nasjedajte kao što ste neki nasjeli na to da vam neko u moje ime nudi pare. Znači, ja nikome pare ne nudim, samo da znate. Ako to negdje primijetite i nešto slično, znajte da to nije od mene. A bilo šta što vam je sumnjivo u vezi mene i mojih objava, za tačnost informacija uvijek mi se možete obratiti porukom u inbox na Viber ili WhatsApp.